لە گۆڕ ئامارەکە دەستەیە دەستپاقژیە هەرێمی بێتر ji 110 دۆسێن گەندەڵیان بەرپرسên حکومی لە هەرێما کوردستانê li ber destên desteya destpaqijiyên ew û lêkolînan têda dikin. Ji wê ejmarê jî bêtir ji 6 doseyên gendalî li parêzgeha Hewlêrê bêtir ji 3 dosayan jî li parêzgeha Silêmaniyê û 20 doseyên din jî yên parêzgeha Duhokê ne. Di niha jî de dibin lêkolînan dane û du rajiya û dose ji bo dadgehên herêmê tên şandin. Hevdem serokê desteya destpaqijîya herêmê ragan herçend heyaradeyekî dibin pestoyan dabûn lêwan karên xwe berdewam dibin. بالتأكيد مافیای گەندەڵی خەڵکی گەندەڵ بکات لە کوردستان بەڕاستی تا ئێستا بەقوەتن لەبەر ئەوە تاوقعی بەوە بکە کە فشار هەبێ تەوقع بکە ناوزڕاندن هەبێ مشکلە بۆ دروستکردن هەبێ بەڵام بەتأکید بە هاوکاری هەموو لایەک هەوڵە دەین شتێ بکەین ئەمە دیارە ناڵین ئێمە گسکی کارەباییمان پێ لە خلالی ساڵێک دو ساڵە سەرجەم گەندەڵی پاک دەکەین و نابێت کەسیش ئەو تەوقعی هەبێ بەڵام بەتأکید ئەبێ هەنگاویش هەبێ مەسەڵەن ساڵێ چەند قەزێک لای بکەیتە بچێتە بەردادگا پێم وایە ئەوە ڕەتعشی گەورە دروست دەکات. Li gorwan amarên desteya destpaqijiyê ku bi destên artî ketîne ji wan 100 doseyên ku niha deste lêkolînê têda dike, 5 dose ji bo dadgehê hatine şandin û li ser vê yekê jî çend kesek bi tuhmeta gendaliyê hatine girtin. Berê jî peyvdarê hikûmeta herêmê ji yên artî ragihan ew kesên ku hatibûne girtin bi kefalet hatine azadkirin. Li ser wî 100 keysê kê êsta محققان و باژێ ئیشرافی حاکمی تحقیق لە نەزەها و بەردەوامی ڕۆژانە زانیاری تازەمان بۆ دێ لەسەر فایلەکانی گەندەڵی و باید ئەبێ ڕوبەڕووی گەندەڵی بینەوە لە هەر وەزارەتێک چونکە ناکرێت پێشمەرگە ئێمە لە بەرەکانی شەڕە خوێن ببەخشێ بەڵام کەسانێک بەڕاستی چاویان لە دزینی ڕزاقی پێشمەرگە یاخود فرۆشتنەوەی ئەوە بێت دیارە. دەستەیە دەستپاقژیە هەرێمی ئاماژە بۆ یەکێش دەکات ئەو دۆسەیەن ku hemû damedezgehên hikûmetê lê Cemin û Barzanî jî tekez ji wê yekê kiriye ku lêkolîn li doseyên Wezareta Pêşmerge jî bêkirin. Lêkolîn û bidûvçûnên desteya destpaqijiyê di demekî de bêtir ji 10 milyar dolarên şîrînan petrolê diyarî newheya niha ne ji çaksaziyên Barzanî û ne tu li jineyeka nezayê xwe ji wê pirsê û pirsa petrolê bi giştî nedaye ku bi mezintirîn pirsa gendaliyê têdanan li Herêma Kurdistanê.